apology ya wabunge, na mimi pia nilikuwa na apology ya wabunge. Walikuwa wameniambia hawatafika leo kwa sababu walikuwa na kamkunji kuu kule Nairobi katika bunge, kwa sababu leo Thursday ni siku ya bunge. Ukijumuisha mwenyeji wetu hapa Mheshimiwa Junet Mohamed ambaye ni minority leader wa National Assembly, ndiye anachunga the whole National Assembly, na pia mwenyekiti wa chama hapa Migori County ambaye ni Walter, na pia women rep Fatuma Mohamed, na senator wetu waliniambia niambie party leader hawataweza kufika leo, lakini wako pamoja na sisi na wako pamoja na chama. Jothurwa Jo ODM untie uneno kosunindo uchie koso kuchie. Wanu wabiro ka, mimi nitasema Kijaluo kidogo, Kiswahili kidogo. Wanakuria hiyo ni sawa? Kijaluo namna hii, Kiswahili namna ile, Kisungu namna hii. Siyo ni sawa sawa? Jothurwa, gimomiyo ne wabiro kawuono koluongwa gi governor to gi coordinating committee mar party en mondo unewa kaka jotendu be manyien manyocho gwelne gi kamoro. Inyalo bedo gi jatelo machama to pok inene ikiae. Mae nyawang'aya. Unena koso kunena. Mara ariyo, tumekuja mtuone pia mjue hii Wanga anakaa namna gani ambaye ni mwenyekiti wa chama. Mara ariyo, wabiro nikech unejo grassroots maditego chama, matero wach chama, matego chama mwalo kacha, tich mausetiyo ngima ute. To nyaka ibed gi weche minyalo wacho samiri to chama. Tiende ni weche go emwakelo nu mondo kaka injidie liel. Kawuona yako migi moro, kan mi achiel moro kaka inyichope liel. Kiki wesa maji wuoyo kala ni fwach. Kaji wuoyo imbi chung mana malo. Ane secretary mar polling station ni kela ne microphone no. Pesa be okaonge go, pesa ango. Igolo miya ufuku, ikete besen. Tichung malo tiwacho ni ya. Chama maduong mogik, chama morito katiba, chama madika oloch 2027, en chama mar ODM. Kwaluo banga gwambu Nyalego. Kaito ng'ato bro chung to peji ni ya. ODM dongune e sirikal. Dongi bro penji. Ikone gino oyo. Agwambu Nyalego. Kapinjo chania midi. Agwambu no wuok oko moga piny. Otingo bade. Oga piny. Okonyo piny ka piny nyocha dhi kethore. Kaito wach ni ya. Koro kom mapok nwayudo kaka oganda miluongo ni Minister of Finance ochodnwa wambe wabedgo ka. Koro waweyo koso wakao. Nyang jadimo ni finance koso onge. Ochako wach ni nitie moro mar mach. Opiyo kawanda iyo bede koso kikbede. To kata kamano ODM odong kaka chama yore. Waikore. Nikech the purpose of formation of any political party is for the purposes of capturing power. A political party will capture power either alone or through a coalition. As ODM, we have been in coalitions. 2013, we were in CORD. 2017, we were in NASA. 2022, we were in Azimio. And for now, you can see every party is strengthening itself for purposes of formation of other coalitions so that we can go and capture power. Tokuom sani, ka ODM ni en nyako, we apim nini ya, onge nga manyalo manyo nyari ka nyako no tar, to sianda ne oyiech la oyieche, to wange tar, kato bet mana nyako majaber, jingie to dok ng'iyo mana mbele. Ka ODM en nyako, sani tijwa, en mondo waket nyarwa no bet jaber. Jorongo, tuanguru lao, mirwako ne nyako ni. Jouriri,
Manyuru wuoche manyako rwako. Jo Kuria East, watu wa Kuria East, tafuta wanja yenye tunapakia msichana yetu ODM. Jo Suna East, ere handbag manyako tingo. Mano nyakumany. Jo Awendo, uwiro ne lipstick. Watu wa Kuria East, munapigia yeye perfume. Jo Suna West, nyakuma apimnu Jo Suna East. Un koro nyakubet jo saloon masuko ne nyako ni wiye. Mondo ka koro nyako makuwuoth. Nyako miluongo ni ODM. Huyu msichana anaitwa ODM. Akianza kutembea kwa barabara, watu wanaangalia yeye, wanasema huyu ndio tunafall na yeye. That is what we want to do for our party. We want to make our party attractive to the people of Kenya so that we can prepare for the future. Wacha kusoka wacha. Tunatarajia uchaguzi wa chama katika polling stations. Wacha nieleze namna hii. Ikifika tarehe 27 tutakuwa na uchaguzi wa chama Kenya nzima katika polling stations peke yake. On 27th will only be polling station elections. Tarik Prario Gabirio iyiero mane polling station kende chieng'no. Polling station emugike. The National Elections Coordinating Committee will announce the date for elections for wards, for constituencies, and for the counties. It will be announced at a later date. Now, if you are an official currently, kai in official machama sani India kom youth, tikombo ni mondo, imed bedo jakom no, the unit, or the year unit. Kadipo ni wuotho kocha gotieno to konyi godiochieng, jo unit diwe yoko. Jo unit diwe ikanye oko. To chieng ma jo unit owe oko idong. Nikech koro kinyal bedo chairman mar ward kiyoko kin delegate polling station. Wawinjore maber kanyo. Tusiseme ya kwamba mimi nataka kuwa chairman wa branch siendi kwa polling station. Lazima uchaguliwe kama delegate kwa polling station ndio uanze kupanda pole pole. Na kama wewe ni mwenyekiti sahihi na hautachaguliwa kwa polling station, sahau hiyo kiti yako. Hautakuwa official kama hujachaguliwa na watu wako kwa polling station. Na wacha kosoka wacha. Mano lendo maalum. Maja koma chamo lando. Uwinjo gino. Mano yiero biro. Nyocha uno Homa Bay. Wakati tulikuwa Homa Bay, the party leader aliongea hii maneno. Na akasema tusipigane. Itaharibu jina ya chama. Sisi tunajuana katika polling station. Tukae chini, tuseme, anyuola hii kaa hapa. Anyuola ile kaa pale. Anyuola hii kaa pale. Ama namna gani? Youth leaders, women leaders, mkae namna hiyo. Youth leaders, kama umepita miaka ya youth leadership, ile 35 years, enda kwa mainstream. Usibaki hapo kwa youth. Enda kwa mainstream so that other young people also come in and get positions. Kosa wacho marach joturwa. Koso kora sechwa nyongato nyakakanyo. Kotho biro jokama to party leader poko uwe adwa ni mondo atieki kawacho kaluongo party leader tapani kodni to bodhi adhia adwa tieko kaluongo party leader. Our party leader, I want to welcome you because the rain is coming and I don't want you to speak in the rain, but I want to say we are wishing Baba well for the AU. Baba tunamtakia mema akienda AU. Onyi Papa J Chuothum kwa luongo party leader marwa. Chuothum, onyi. Peter Nyang' Nyong'o wagi Mary. Woi mawiyo gothole, woi maria kadua. Onyi.